Gayam tata nga video agparti tayo ti native nga manok. Iso nga makikita yung mat ni marunggay, papaya. Tapos nagmayat ti panahon. Iso nga nagapuya kon, pinaapoy kon dahi kayon, ta agpapudo takti danom gayam, ta agparti tayo ti manok. Iso nga asasaak matan, aji kutsilyon, tano natadamot dandama, madinga namodal dati kutsilyo, nga gamitin tayo nga pinangparte ti native nga manok. Iso nga dito yung gayam, alaan mi dahi manok di sakon, duwa dahi nga bukal, iso nga ununan tayo nga aparasyon ati maysa. So nga inigdanan da di saka kan payaknan, tapos do-do-dutan da iji tingad nga banda. Tapos alaan man ang di maysa nga manukan, native matla ang dahi tagayam, dating gawi, kas jemot lang, iganan ni mamang ay saka, iganan mat ka ni papang ay payak, tapos do-dutan naman na ay tingadan, tapos parchin namanan, kas jemot laeng. Tapos atoy nag-slice mati kailanganan, syempre, adda ti sibuyas, bawang, ken laya gayam. Iso nga dayto yan, narubrob ti apoynan, ay dalikanan, iso nga agburburak tumot ata ti danumnan, iso ti gamitan tayo. Iso habang agururi tayo ti danom nga napudot, bugbugwan mi pay aji na parte nga manukon. Iso nga tanumayat, no, nadalos gayam. Iso nga daytan, paabuan mi tinapudot nga danuman, tano nalaka nga dudutan madamdama gayam. Palibutam nga paabuan tinapudot nga danom, syempre Jimmy stainless nga batsaing kabil, tano madi nga malunag gayam. Kailangan nga paabuan mata ti danom na pudot, tano dudutam dandama, nalakalaeng nga maikat gayam. Iso nga aitan, duduta kon gayam. Syempre nakuan mo ti danom nga napudotan. O, diba makikita yun, naglaka nga ikaton di dudot nata, napaabuan ti danom napudot. Tata, saraaba kon gayam, tanalpas ko na dudutanon, ta syempre may met no isarab mo, tano mapuran, agiji babasit nga dudot na gayam. So dahi ta aji imo na nga manok nga nadudutan, diba? Tapos, dito yung gayam, after nga masaraban, slice sumon. Siyempre, slice may isaka na, ay lupo na ikatom, pag sinasinaam gayam. Tapos, after dayta, siyempre, dalusan pa aji saka na mo, ikatom aji kasla medyas na. Nalakalang ata ikaton gayam, mali narigat, lalo no napaabuan ti danom nga napudot, nalakalang ata maikat. Dating gawi gayam, kas tamot lang ti pamayam, katamayilog po na, saka na, paghiwa-hiwalayam. Isa tayo may kaduwa nga manukan gayam. Nagimas niya, naglumog nga manok. Tapos, tagtado mo sa gabasit. Siyempre, tano mayat, ado ti may bunong na. Narigat mo't nga lutuan nga nagdarakkel. Piso ngayon kabil ko di pariyo kon gayam, tano napudot, tano mayat ti, kuha na dandamay mantika. So nga daytan gayam, slicean. Nagado karnina, di ba? Duwa ata nga manok gayam, mayat ata dandama. Isa ita, inikak ti mantikan gayam. Ita, papabuakon, makikita yung mat. Talaga napudot ata pariyokon. Napudot ata talagan. So ngayon kabil ko aji bawang. Sa ako kiwar-kiwaran basit gayam. Ay, nako. Uri lang nga agun-uni si kagayam, nagmayat uni na, sir-sirit-sit. Padamdaman, maluto ata, sibuyas manan. Samo, kiwar-kiwarin gayam. Diba? Karamdam baka numadil na kang mantika. Tapos ay laya. Kiwar-kiwarin matla ang gayam, hanmula uni pakpaksitam, tanong paksitam. Madi na imas ti raman na gayam. So nga ita ni papang ko, luto. Sa ako'y paabon, na di karne ti manukon gayam nga natagtadon. Samo kiwar-kiwaren. Kas tamat lang ata ka. Kiwar-kiwaren, igisa-gisang pailaeng. Ano, aji sabor na ba? Talaga mananam ti karne manok. So, kiwar-kiwaren lang tatagayam. Habang kiwar-kiwaren na, ti syempre, mikan na matan ati pamintan.
ini ka naman ti asin, kan bitsin, dahon ng laurel. Magtaka kayo gayam Madi ating tinula, adobo da ito At taka kayo di man unak na video, pakitak di papaya kan marunggay. Ag tinulak ko tibagsak na, adobo. So nga kasta gayam, ni ka na ti asinan. Sana kiwaran ulit. Siyempre, mayat si kanya. Talagang agdanom-danom pa lang gayam. Ikampay lang ti asin na, bitsin, paminta, habang agburbur ka may sabor na ba? Pakalulo na nga na, aji karni manok. Iso nga kinalubanan. So habang kinaluban na, syempre, with video pad ati apoy, awan mo't maaramid ko. Big mat lang ata nga maluto gayam, tahan launay nga nakulbot ata manok. Habang agururayak, syempre ay ayamag pelang mata, aji putot ko, aji balasan ko. Sa tay putot ko gayam ni Megan, at agigigam ni Lola na ni mamang ko. Tapos ay ayamak aji aso ni Kaling, ururay na nga maluto, aji lulutok na adobo nga manok. Na syempre, paborito na. So, kinita ko ulitin gayam. Kiwarak manan ulitan. At dapela ang mati danom na mat. No, madamdama, basitan, kantay man tisoy kadasilan. So, kinita ko ulit gayam. Mabalinan, nagrubrog pa'y kapoy na niya. Nagmayat nagluto ti kayo gayam, mayat ti raman ti lulutwam. Kitam niya nagrubrog, so hindi kaktisuyan. Ay tan, talaga adobo na ito yung gayam. Okay, tapos, madamdama, ikantaman yung ti sukan. Ako, nag-imasin niya gayam. After mo may kanon, ita, kiwaram pagbiit. Kiwar-kiwaram, talagang agsabor iso na gayam. Talagang dumket adisoy. So daytan, naluton gayam, nagbit niya. In fast forward ko gayam. So nga, aytan, agkagao akon. So nga, mangantayon. Bisaya nga manok ay ito'y. Native na manok, nagimas gayam. Kastoy, ti pinagbiag, ti probinsya. Pinagbiag, iti bukid, pinagbiag iti taltalon. Diba? Nagado nga masida. Mapayat mo sida iti manok. Damat na tamaalam. So nga, inga na latuin gayam. Salamat iti pinagbuyayo. Dito nga video. Hanyo lipatan nga i-share. Awisan kayo nga mangan. Madi kayo mat makapan dito'y. Buyaan nyo matlaang. Iso nga, mangantayin gayam. Ikabil ko dila misanon. Iso daytan. Hanyo nga lipatan nga i-share dito nga video. Kano adomot makabuya, kag adomot ti ag-like dito page tayo. Salamat gayam. Bye-bye.